commissioner OC Matsapa abekunene lahambo lwethu suka khashane make bonga ukuthi ngithi mangifika kuwe wangithatha njengemvana noma ngithi mina ngingibaba wayithatha indzaba yami wayimikisa emakhosini sibonga lembane ngosi Simelane naye lo fike wadlala inzima lenkulu amen bese sesibonga kakhulu ingwenyama inkosi Mswati sibonga neNdlovukazi ngoba sesifikile esibanibani sibonile lapho kuhambe kabi khona emakhosi ngiwo la khona kubonisana ukuthi sisebenza njani lenzamo sibonga ukuthi baholi bakhanze kukuhle enhlitweni tabo ukuthi besingathola ukuthi sikhone ukuthi sizuze lo musa lesizuzile namhla namhlanje na siphakamisa sibusiso etikwe bukhosi nasengwenyameni neNdlovukazi ngathi uNkulunkulu angahlala nabo ngaso sonke isikhathi nomusa lesiwutholile ngathi ungagcini kithi uphinde uqhubeke nakulabanye bafowethu nabodzadzewethu lesiboshwe nabo sibonge nabo bonke labe basithandazela bafundisi labe bete ejele sibonge kakhulu sibonge nasemakhaya lalapho basithandazela khona bazalwane netihlobo ngeke ngibe muthe ke abantu bakethu njengalokho sekacelile commissioner besicela ukuthi sibambisane kulula ukuthi sibuye la jele labanye bethu kodwa nanini nengabo imedia itawukhona ukuthi sibambise ukuthi awu kwathiwa phela siyo interview amthandeni asike umbuka nalemangweni lapha sebenza khona nasekhaya kanjalo asiyi abantu bakethu siyacela ukuthi sibambisane lokuningi lendaba enikudzinga sicela ukuthi nibuye kuyo institution ikhona ukuthi ni-update kulokwentekako empilweni yami because engilisheka kwale kuphuma kwethu kabi kubeka labanye bethu ekutheni baphindze babuye la ejele ngalawo magama nami ngithi